UMLA ke Mawsynram ba olan sing soin nyula ong ba kasoka kare ban thalat tang e ban be no ge hati Khlaw ke bawan penjual bat hirtma ya ginong rap hakathan sarang naya para bar kiwe gi thany ke badon Mawsynram constituency kat kum gi ong wa soin kini ge hati Khlaw ge wan ka thany rani kor ba ge asa kumba sistem ai ka thany Mawsynram bar gi don kumba santali e ha ba gi wan hirtma bat pelku ya ge jing thung jing tap jong ginong rap ula ong ba wa tho ru isoka bagin ayarap ya ke jing penjual kijing thung jing tap syakinong rap hal kani Hati uladon mentah sistem bawan ka ranikor area ulo sedang mandon time sorang nang ta kalpoi sini ki plain area jungi bat ulas sedang ban penjot laslem ki syai kini ki kebai kini ki dingkwai khantam itu ki benai belade penaliur makhali simpara atau labami ke bah po bordu naya para berkumta teter ki jaga bodon po bordan dan kalian forest department ro ngalada ai jing tho ban ngal kren but kila tri sitom hi po forest department bagum no ba kin be no uni hati marba uni hati lado usuan ngim kwa bandon kata kaman an animal conflict dan bo breu bat u maran kin ya le thamada marba Nomor hati lah dari pendom ro undom tu penjot arsa ki ngesem tu kibri jung yang tinggal hikai bagi kibri ban pendom bagi dia belum jai kena bo hati ro unyai la kalanti ubri la kalanti tu gila adop kata ke formula tang bau hati pada teng melawnong penjot iki yang ngesem kibri kwai ro pen klem tani kwai pen klem tu kalau jinjat bakrau kibri kibri la ni jaga rep baro nakaliang forest kala persang ikan bala kin penting yo bot pet sejai tinggal lei hi bopli man kapor kat bang phone kat bang kila lei kila duty they have performed their duty very well even from forest official also to see that the begini ki hati ki bermi no nanen Mawsynram te hujisha mensiam panai mentau panai kila sedang bermi no tu ban lei no pai no ga jaka bagiwan hujisha la poi shedu kharabri ban kharabri kam jangai shu ban cross ya ranikor magiwan ranikor dia ndre ndala pois kharabri 15 yang menin 15 yang 4 bak sigi area bordu naya para taudon naya para tu ke jingdon jigini hati tentang kepenting ya kinorep lakin rep yang yo kba yo kiting mar berada rep yang mentag ladi ke por bagian setang kanu kin bed no sumbai tu kalong ke penting ya kinorep ba lada ki persang man bed ro yo sumbai kin thung sumbai kini hati ki ju tengah keren assembly mulai mengalah batai ro bad ba ke government ro kan simkai kan ni bad mata ka singir ngelawan ikundu yu principal chief conservator forest bad kalian diskus sibun ba bagi di banle kumno ban bangni hati Mawsynram di bermino mar ba umdon koridor ladale si Bangladesh umdon koridor mag fencing di nomor ba kilia perkhat hin po forest department ro ba kalas option kalong ba kin hapara ai hati na po Assam banbe ini hati hadu atau pur poem ta dengan hati ki banwara Assam berkat bermahut kin sabai ini hati ini apa isu ka don si ka nomno nomor ba hati kat kum jingtip junga kidon ki Khlaw kita badang reben Indonesia ko himad wara ni dan rusak ki jaka them jaka thor ni kadaw kalong ba uni hati lada ulai singira nablom siti umdon keladom hati namju ula kwa be bencong ini jika rithor ini jika play area boyo dengan community pakai forest department country system ban bayun kini hoti bodon menta bagi jingdon ni kalau ke jingmai gino rep tangkata rela daudon ladom jingma kamle let ai madon tu bar ke jingdon ni hati habai lambe kulmar tu sigi pentor ba sigi jaga sebagai kendur kolong lose ba sepoda kan contribute kan wara ro jing sirkai jingbam juga kendur siap hadin Islam juga contribute juga negara soil erosion option ngin persang hiba kidon ki bukila batai na popres kila banle ki tranquilizer ban doe nyotia de tu kinsara ano kinsari tribe hadin kato katan delapo he jeka mungkin kit ada ki kali kis tu gili ong hiba imat ke last option dekat di ban possible pakram there is no option happen possible program kata diskusi bagi forest official tu ai ngasiania aga forest department banle ke benar kap kini hati kimdi betul siu apa konstruksi juga
But the first time ba, kini hati kita.